Bok, ja sam Marija i prije par dana sam stavila obavijest na svoju zgradu da s obzirom na cijelu situaciju s koronavirusom želim pomoći ljudima u rizičnim skupinama i za njih otići u dućanu, apoteku, prošetati im psa ili što god da im treba, radi toga da oni ne moraju izlaziti van iz stana. Tako da sad sam dobila tek nakon par dana prvi poziv iz drugog ulaza, tako da ćemo sad kupiti čovjeku kruh za doručak. Ok, tu je očito moj plakat. Naravno da moram nositi masku i rukavice radi zaštite i sebe i drugih, jer ako se ja zarazim, njemu ništa dobro nisam napravila. Dobar dan. Dobar dan. Ništa. Evo, izvolite. Još ćemo vas sigurno koristiti. Mi smo 7-4 suprugi i ja. Slobodno zovite kad god treba. Kak je vaše ime? Marija, jeste si spremili moj broj? Ja vjerojatno suprugi on je kontaktirao. Ok, ako nije nek... Marija, je? Da, Marija. Ok, hvala. Ok, dobar tek. Dženja. Ok. Ova kupovina sad je oduzela 10 minuta mog života. Možda je neće i spasila. Stvarno ne vidim razlog zašto ne bismo svi koji smo u mogućnosti pomogli.